ning chedok che hang to phan birta kaheno Arta ki jumpen penan ki do piso ke na to phan phate ke beng upchi hot puthot okorjang kang do ka tum pinso ka chithi hor chudu Ingdeng paru sira krege thom rusem som sing ingtia mahang ke thegaran ni ka talon pon Baik kacing ko ya hir kang tangra ka jok inu dapran ke damnang Nang le tom Valentine Day aran ya phan kupine ke matha doikma nang le ning chedok abang kumate abang pipen park la pen prek jang omdi malong apor ke padam dia phan ke matha doikma ke matha do pulotang te nang le tuma phan ke beng ke phan doik kok tat hai la pen patoi te det pulotang te phate an chonang kok tat hai lason si Uttar Pradesh state Noida la pen Greater Noida arong chopialong CRPC section 144 pabon pond labang so law and order ke pabon pon la ke bang jar ni Valentine Day pen chenglok ason son arong aji patu ponji laso ajok monit armuke do ka chetong pen COVID-19 akisu puthot kangdang pon thuthe det jia phansi state government a hin pen side deng pon labang sor ni ke ning ka chedok tik mate chetong ti polotang te mat sapta don e patum le dostame hemalong tot supenan parke jata claim thek the det ko komat nik patoi ti atum dokok polotang te section 188 IPC arona teng pen salang le tuma phan insai pon pupusi law and order hin pen pachini pon tang sonse bangsa birda karjilong pen single mate GF la pen ABF kachilong thek theke do ana tum tame ingnek mon sido news desk report Malong News non lom ke asam hangkang hur ke chodut pulote apiso arta ke juma sar amara to afan sarkar tum phatek mate jail ke beng henlo arta ke jum pen penan ke do piso ke na monbar kapa jum ji pusi sarkar pen laso sai deng ponlo athe loga charli ka chepa duk sip nang jarata si penan ke do piso ke en titia jok hamphang along atomona ke mi avidedlo lasa ningkan wang tarta kang dugau sopia tum mate ningkan krenar ke pling pe tum osmara mahang ka pathega 5 bat dedlo lapen arta kang dugbo ka jok osmar amahang ke thekta osokong eratum ki thia phaisi bat munakle lesilahaya tomon heno ke khangji aphan asam sarkar tum pokso 11 na tengpen apiso arta kijuma sarmara to aphan phatek beng pon bomlo lasona hotsi puthot kare byang longa longke arta kang dukpi kare bya sopia tum isiala marjan Facebook along viral mate kache thang thuplo bajok cherok to kara tuma ninga duk chipi pon kopilo tangte alam arjan ke okorjang so tum kachar deb ahir kang tang alam laso alam arjan social media long non malom che thang plub non malom asam sarkar pen arta ke jum pen kache pachora tuma phan phatek pon boma huta latum ke phere dun desi pinso kachithi kache bohonga nong si kachi bidun lason henloma kare byang longa monwar pusi cherok to kara tum pen lam theche paklang pon athe non lom kare byang longa long stami pen nang ana tuma phan phatek pon lasona por hot isi kar bia ham phangalong okorjang so tuma lang tum kaching kya pinso joine kachar de kache tenga hir chepado jot alamarjan lang lote WWE ateng WWE ke nang le tum tar lang long lo ta haila pen don number 1 alamarjan tar lang long lo ta hai tangte kare byang long along ta WWE dokok lo ma la pen don number 1 puta dokok lo ma pume mejin nang le tum ta alam hur ke chodot ke dam tanga chiklo ijon aprang inut arta kang dukpiga sami alang kaching kya pinso aphan dipureng bonghoma school along ke charliao sopia bang chingki pidet palang abang chini dun det sereng bonghoma school along dam pludlo lapen hadak lo ka charliao sopi bang dunia phan kar de bahir padu dam jotlo pusikiri tarli pen birta long pon lapen lal alam ke kachipa duao porjang kang duga tumke high school ka charliao somar mate arta kabe pin langau somara tum pusikiri tarli pen birta long pon non amat komada pinso joini lone klardak pena birta long dun delang lapen la so birta kapaklang ke komat ni aphan aning kapat duk dunji kapat herakji aphan kali bontan non asona samang kang along hor chodura phita phere dunde chere dunde lake hamphang aphana ke me kali lasi lasona tomon lang no kare byang long along tapawe pon nang popua ke mang pensi paklang pon lo news desk report Malong News Chini lobo ni panang churi ar so pusi nang lang ting cho nang ning napakang ni pan chini lobo ni pan ning napakang do joy sinang tu na matha otha nang chu bi tek thep bo na matha
Nah, cini lah ni PCV tema cini lo. Ni pencing ki pu cini bon mili na. Ha? Ni pencing ki pu cini bona. Ha? Ni pencing ki pu cini bona. Ni pencing ana cing dar jiding lo puna cini bo. Nang boyfriend na do sen nang kupilo ba double mari ke kupilo la high message hun mili na. Nah. Thang ni phai ner kep arni KSA Bogajan District Committee Ameipu Raju Inglek Chunbang Desoi Teron Anparta Arisang Ho Tumpian Patri Piponsi Ru Samsom Singing Ti Amhang Kethek arni Pacheton Dunsi Milur Kaipon Aduntu Bogajan Ru Samsom Singing Ti Akumlin Raikom Ameipu Barem Ingti Dunmeipu Horen Ingti Chunbang Jitu Phukon Jameson Be Karbilamedamei Bogajan Aro Lakshmi Bepi Lamedamei ni hangdon suri aro klembang phiatum pen puthot patri piponsi CCI Bogajan AJY Sitia Sai Hemadung Ru Samsom Singing Tia Kumlin along Chikimo Ponsi Milur Kaipon Hanjang on Sopen Rajit Sonrong Pinang Kelo Birta Malong News Sekarang kia atau kan kadang baca lah. Ini nil tu KSA Bogajan District Committee pen ada Eastern Karbinglong College along nil tu Piningan dinding paroi sira krekitom an amhang ketek Ru Samsom Sing ti amhang ketek ani nemtum sami archupon lo lasi nemtum karchupon ke la hello Samsom Sing ti alang li josi Karbianglong along amhang nang ketek pon puasot tande dak Karbianglong sami lapon Assam pen akithena district long le dedi baranti nonpu sami rengtong remi nemtum dolong le deta hai lasi nemtum alang li sami non la bangso biar lo vedelo sami nemtum kaiki sami chorop pi khayang lo lasi alang li kai alam le nemtum chethanam bolodang ke ningduk memi lasi alang li hello district sami nang ke wanpi lapen Karbianglong long pen sami alang li sami lokajali hin sami alang li heno nang paprang piceng lapen nemtum Karbi ku kidoan prejam adim kido sami alang li akeng bendam district Asamang Bonglong akeng bendam gari khora avi epin sami alang li Karbiat phan ilowet nang kipang room tour pen non itu phan ding sivet madang di non bengdong reng mi ko dolong ke alang li inut lo lasin tum alang li phan kaike sami non chikomo from verji lapen tum ladak don Eastern College long sami non Jet University laso sami ni tum thon hetan apram tum ako alang li phan archibald hoji ada kajana long Ru Samsom Sing tia community team la ke ikan surini ra ke ponikan la ke ni ikan surini ra ke prop tang korene ke ani pen ada homo soma to pen la ke to pri di sab to pri hot la pen la di ta ke to man lang ta si mane Samsom Sing ti awat community hono community pu mai thu ni pa na so ni pa na pinang tu ka na ta ni pasila Ru Samsom Sing ti tak ani kan wang ta ni tum tang nerke bani amang the gani la pena ko alang ni ka liani tang ko ra nerke ani la ni kan wang ta ni tum la da son ni amang the gani la son talon pon la pena la kali ni tani tum kali ani talon pon dan la so ka talon pon ani ni tum ani kan wang ta kuni pen ingkan kini tu madak kacali semua itu dia semua pasal ini saya berkali yang ada sekolah pek tak kalau kita kota tu dan ahur ni kalau bang kini itu harga yang lama bang itu kita cari hirbang tokbang alang itu impun main itu madak itu nongnya potensi tu karena sering di ala tokbang josing kopi itu melakukan non doktor Dorom Singkiron lapen Chandra Singh Chandra Kanto terang lahai itu kata itu laso mai pen itu laso kali ni mate bang pen itu kanto pon itu betul me itu lamet polo baik tu la kan laso kalau kita mai
ada naik tu barin lo seki mau pada lah soalnya itu kita tinggal tang lo. Las ini tu rat ban pakai ni lah sonjo jadi tu sensing di dan kejadian banang kiki nak kerang dikang lah kaki itu nak kita itu nak itu kan lobang lo. Las ini tu nono begini tu las sensing inti kejadian bala so amang kahiman along ri itu nono begini tu laso ahimang laso amang papeng tu nangi kusini dicuni ripon mane itu nadak development laso alang itu malah so hot ke kemang kon tipik karbi yang long non itu dak pen laso anto kali alang itu laso nogang ni district nang din ko pa kondo sudah api ini itu la 17 November 1951 anikan itu nabono notification pen apen itu la 23rd June 1952 West Karbi Anglong Hamren Rong Supialong Inut APDCL Electricity along Office Kam Field Assistant Arpu Klem Bangpu Hundor Singh Teron Alangli Kachingkoi Ahir Kang Tangra Kajok Apran Dam Nang Jilo Birta Kirib Dunlong Atengke Alangli Adap Office ke Dam Bamahut Hamren Hithi Barim along Ihum Espresso Ahem Konglong along Alangli Bike Pen ke Patong Dun Ahir Kang Tangrak Pen Ajok Alangli Pu along Amek Hetan Dokok Pen Ajok Si Hamren Civil Hospital along Anponlo Bonta Amek Hedung Ajok GMCH ansi pachepon toilo laso ke pon bamahut si alangli achethe avi igderlo lason si alangli arta plikebra hini ahutsi ahema sorlapen asumar bangke thomphan chepamote kanglo isining duk meme alama bangke Hamren Civil Hospital pusepsi doktor ave nurse ave sonsi kenang sodmate emergency case ahuta doktor lapen nurse aphan chetong damde hang dam pusitame aporoteng nang palelele La silason pulote hospital ke do tali avedelo pusi rongarat atumpian ning jepon renti. La si adonara batumpian alang lituma phan rapon vek nang jipusi Karbi Anglong Autonomous Council aphan chuning ripon lapen tu. APDCL ahin pentame akera pipon vek nang jipusi SDE. Dhin rong pia hin pen pachinipon. News Desk Report Malong News. Ini yo dak ni cor dang le rok lo ke hospital nang lelok ta doktor veja ra ve mar angke ni peha hati sina toy angke tuare beng ansi tin chewoi nang jui lo la dang ei un i po mat doktor ve joi ni lo aman hi si chuning ring tu mang usumar bang thomela angke chupa porhi tek thilo ni penta jata ka porhi ta ve ta ve usumar tum bhanle nang lang pian ta la anta ni ning sam lo sumar halak pleng bang ka sapsui ya porhi dulu pot amarang ke halap hanle nang pipian taning sampo non kono porhi kleng si bang second year non exam tok po ho nge hala lu susu bang tanon exam tok po second year phat ha guhati na bodoi long si toy dun mani ni phande ke ni chupa porhi tek thilu hem ta chilang ni thilu thang ta vi hem ta ningkan si rachiti maksi dolang sakurita ke long ahong lo pini labangso accident apu thak lake nili ong pok elo nili pai chiklip polo accident that boy fit ili tum dag loge hospital chiwan lo isonning oi mimi alam bangke Hamren Civil Hospital pule emergency kisu kelang ye phandak doktor nu nang phupi doktor nu nang phupi ampen hang dam padi krim si doktor nut bahani walo saline pilo dakpen un ilo chiponoi pu guhati ni refer nang pilo hala se refer nang pilo ta ambulance lo doktor nut tanang toy dundi nurse tanang toy dundi anak saline jut saline siliji ko maluma kuma dak nang lang nun ba la hello ni digi puyi bang la si Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom ake hai tim Karbi Anglong Dr. Tuliram Rang Sara ke hai fanili ke chunir gang tung bang Hamren Civil Hospital pulo tang de dak himuchot pulo dak doktor bang kenang so emergency to akiso mantuni ke dak do kok titi la so phuthak bang nili bang ka chunir gang tung bang Karbi Anglong Autonomous Council ke hai tum phan bang la dak Hamren Civil Hospital oman doktor bang kenang sot la pen halaki sung ke pholok abang phu atuma phan bang hala alang litum staff hoi pentame lapen councilor sor petame sarkar samira alang tumpan labangso akerap bang pivek nangji lapen laso pus tame
ahema sor phan sami ke pe claim thulong ya phansi nilihin penke chuniri pidun gari pe nesi road accident doi kok aso joine si amran civil hospital 15 दिन तुम दुनलो इनके हर जग बंगे माने हेड इंजरी पर सीवियर होलो aso phi Guwahati medical college refer iklo anta nilitum boy thalang so ta check panik lang hol so ta ramang doi lang masap so ta to wadam bom hot la am tereng hydro la karbilang pi project part shot pen mangke ambulance ke rumang bitana pilaje aranga vek jalo pulo aspose ko nitum chiru tu filonon police station nong bachin pon pongke postmortem report live pen sendutum kam ikko nona alali chewoi yo ya phi nona department na hin pen kopine kerap pi ponji do kerap pi pon doik ji labang ke non nili tani lise sarmani singi kala procedure ding khoi ji nili non mane clearly kan thani gone dat posita doi kerap bang doik ji la Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Clarda Kabirta.